Mancung di dia tangguannya. Woi, lo tanya woi. Ilo. Woi, aing ilo tuh. Ilo kakak baret bayo kurang. Woi. Ulangi deui. Mana yang ngiluan? Ayo, bagi deh. Ayo, mulai. Siapa ayo? Mau kesana. Ayo tuh. Oh. Ada sisinya. Ayo. Tuh. Out. Aduh, lapar. Serang deh. Ayo, ulah beri kendor lah. Aduh, lapar jauh. Mana tak bolanya? Kakak, ayo balik, Pancung lapar. Karena adik aing ngegerokeun. Kurang hijau tuh. Nancung. Ayo balik, Pancung lapar. Lapar malu lu sok ilun basi. Kakak seru-seru ge. Udah. Udah kakak ketinggalan nih. Yuk, lapar malu lu sih. Ye, siok kiwi. Mantap. Capek. Ayo tuh. Aduh, jasa. Mang, numpang lewat, Mang. Mang, ini lewat Mang, lihat, Mang. Mang, lemat. numpang lewat, Mang. Numpang enggak? Cimarana, lah ya kabehan. Hah? Daang. Wih, kebetulan dia ada yang terlapar. Woi. Mana tawaran daang? Awas kau. Lo ngain keram. Woi, budak sih mah kejo aing. Anu ngariung, daang deh mah. Datang di saat yang tepat. Jasa parah. Mang, parah ban be. Aduh, lapar ya tas narik candaan ya. Aduh, aya naon tuh rame-rame. Rupana kerdarang ya mah. Kudu nyamperkeun ya mah ya. Kebeneran aing candaang. Lumayan pan mengurangi pengeluaran. Daang ya mah. Udah cicing lah. Muat aku sedap. Tolong. Ya, ngawak dia jahat. Kayak jempol-jempol asup. Jangan.
Woi, beak terus, woi, beak. Nuhun banget sih ya. Lah, gede beak. Eh, siap ku naon bedot. Gede beak.